کتاب دوست، هم نفس، هم دل، هم راز و هم بال انسان است. درود تماشابینان عزیز، چون همیشگی برنامه انیس کنج تنهایی منظور شماست و مهمان نوبتی برنامه ما سمیه بانو هستند. خوب سمیه بانو، بیایید خودتان رو معرفی کنید. من پیروز سمیه، خواننده صنف چهارم مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 91 که ناحیه سینای شهر دوشنبه میباشم. خوب، احسن سمیه بانو. خوب، میگفتید که شما از روی کدام نامیناسیا در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است شرکت ورزیدید؟ من از نامیناسیای خواندن و اجرا کردن اشعار بچگانه شرکت ورزیدم. برای اینکه کتاب‌های بچگانه به من پسند آمدن و من خواندن و اجرا کردن اشعار بچگانه را انتخاب نمودم. میتوانید که سراول یک تا حکایه از همین نامیناسیا برای تماشابینان قرائت نمایید؟ بله، من میخواهم که مرغ مرجان از اسکندر اسلام یک تا گویم حکایه. معلش. یک روز مرغ مرجان 3 تا تخم کرد. بعد آنها در تک بالهای خود پنهان کرد. بعد یک مرغابی آمده 2 تا تخم به او داد. گفت مرغ مرجان، تخمهای مرا در زیر بالهای خود پنهان کن، من به سیر و گشت میروم و آمده آنها را میگیرم. بعد مرغ مرجان گفت میلش، آنها را در زیر بالهای خود پنهان کرد. بعد باز یک تای دیگر کبک آمد، گفت همین یک تا تخم مرا در زیر بالهای خود پنهان کن. بعد گفت میلش، آنها را در زیر بالهای خود پنهان کرد. بعد آنها از سیر و گشت آمدند، چیجه ها از تخم برآمدند و وقتی که مرغ مرجان را دیدند آنها مرغ مرجان را مادر خود میدانستند. بعد دیگر مرغابی آمده تخم های خود را گرفتنی شد، اما آنها از پیش مرغ مرجان نمی رفتند، چون که آنها مرغ مرجان را مادر خود می گفتند. برای همین آنها نمیخواستند که با مرغابی بروند. بعد مرغابی ناامیدانه سرش را خم کرده رفت. بعد کبک آمد، گفت مرغ مرجان، تخم مرا ده. بعد چوجهش گفت نه، این مادری من. گفت بعد آن به پیش کبک نرفت. برای همین باید کودکان خود را خوشرو نگهبانی کنیم تا که مادری خود را گم نکنند. خوب سمیه بانو، شما از سن چند سالگی به کتابخوانی مشغول شدید؟ یعنی از سن چند سالگی شوق کتابخوانی در شما پیدا شد؟ من از سن 6 سالگی به کتابخوانی شوق زیاد پیدا کردم و به کتابخوانی شروع نمودم. آفرین. میگفتید که شما از شاعران و نویسندگان بچگانه چند تا حکایه یا اینکه شعر از بر نمودید؟ زیاده از 50 حکایه و 70 شعر را از خود کرده ام. پس بیا یک تا شعر برای بینندگان ما قرائت کنید. شعر از عبید رجب. شمال خنک میخورد؟ پرسید از مادر انور. نه، گفتا با او مادر. انور نکرد باور. چرا؟ پرسید از نو. آدم درا کشاید. شمال خنک درو به خانه می درآید. آفرین. خوب، میگفتید که شما از شاعران و نویسندگان بچگانه کدام شاعر و نویسنده را نغز میبینید؟ یعنی شعرهای آنها برایت پسند هستند؟ من لطافت کنجه و عبید رجب و عزیز که حکایه هایش به من خیلی پسندند، آنها را بسیارتر خوانده ام. از همان شاعری مثلا برایت پسند هستند، مثلا لطافت کنجه و یگان شعر خوبش رو میخوانید برای تماشابینان؟ میلش. فیروزه گریون چک جنگ میکند با چوچک، غدا میگوید، چوچک گنده میگوید، چکو 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 چک. تو شیر نداری چوچک، شیر مادر دیگر است، شیر او جان پرور است. خوب سمیه بانو، از میان همین کتاب های خوانده شما چند کتاب خونده اید من در عموم؟ 122 کتاب را از خود کرده ام. کدامش برایت بیشتر پسند است؟ از 122 کتاب عزیز که بسیارتر حکایه های خوب می نویسد، قصه های ایام تعطیل به من بسیارتر معقول است. می توانید همین قصه ای که برایت معقول است برای بینندگان نیز قرائت کنید؟ میلش، چرا نه؟ قصه های ایام تعطیل. یک روز دلاور نمیخواست که به مکتب رود. وای خودش را به بیماری زد و گفت. بعد مادرش آمده به او گفت
писарам ба мактаб рав ва хеле танбалӣ мекард ки ба мактаб наравам. Баъд гуфт модарҷон ман майли мактабравӣ надорам. Баъд модараш гуфт майлаш хайр имрӯз дар хона ист ва пагоҳ ба мактаб рав. Баъд майлаш гуфт. Баъд онҳо дар сари дастархон нишастанд ва чақчақи қошуқу пиёла омад. Баъд бобову бибӣ ба Диловар гуфтанд имрӯз чӣ ид аст? Баъд Диловар гуфт имрӯз иди ман аст. Бибӣ гуфт дидӣ? Диловар медонад ки имрӯз иди ӯст. Баъд хоҳараш Гулнора ва Диловарро бо падару модар, бибӣ, бобо ба боғи ҳайвонот рафтанд. Дар он ҷо шер, паланг, маймун, зарофа ва дигар хел ҳайвонҳоро диданд. Диловар хеле хушҳол шуд ки таътилаш омада буд. Фақат онҳо ба сайру гашт мерафтанд. Як рӯз Диловар ба шавқи китобхонӣ сар кард. Гуфт модарҷон ман якто чистон аз худ баровардам. Баъд модар гуфт кани гӯй паяш сиёҳ бошад, рангаш сафед аст. Баъд модар гуфт ин чӣ бошад? Баъд Диловар гуфт ин сӯзан ва ришта аст. Гуфт офарин писарам, ту оҳиста оҳиста ба завқи китобхонӣ шурӯъ намудаӣ. Баъд Диловар хеле хурсанд шуд ки вай як чистон аз худ баровардааст. Баъд як рӯз он ба ҷураҳояш чистони худро дод. Ба ҷураҳояш чистон писанд омад. Баъд онро хонд ва Диловар мисли устод Азизи азиз як нависандаи бузург шуд. Модараш аз ин нависандае ки он шуд хеле хушҳол шуд. Ташаккур. Хуб Сумайябону, шумо дар ҳикоя қайд кардин чистон гуфтед, на? Шумо чандто чистон аз бар кардаед? Ман зиёда аз 10-20 чистонро аз бар кардаам. Хуб набошад биёед чистон гӯед? Берунаш сабзазор, дарунаш лолазор. ҷавоби чистон чӣ бошад? Тарбуз. боз яктои дигар гӯед кун. Мераваду меравад, кулча зада мехобад. Хуб ҷавоби чистон чӣ бошад? Мор. Мор. аз осмон афтад намешиканад, аз дарахт афтад мешиканад. Хуб Сумайябону, аз тамошобинон хоҳиш мекунем ки ҷавоби чистонро кофта ёбанд. биёед якчанд то латифа баҳри тамошобинон қироат кунед. Як рӯз марде ба чоҳ меафтад ва чанд бор кӯшиш мекунад ки аз чоҳ барояд, аммо вай аз чоҳ баромада наметавонад ва мегӯяд агар як бори дигар кӯшиш кунам набароям, ба хона меравам. Як рӯз ду саг бо ҳамдигар ҳамсӯҳбат шуданд ва яктоаш гуфт аф, дигараш гуфт мияв. Баъд саги якум ба ӯ гуфт чаро ту мияв мегӯӣ? Баъд саг гуфт охир ман забони хориҷӣ ёд гирифта истодаам. бубинед ки шеърҳои бачагона чӣ қадар зебо ҳастанд, чӣ қадар шавқовар ҳастанд. Як то шеъри дигар барои бинандагон қироат кунед. аз Мирсаид Миршакар. соли нав омад бобо, шодон ба хонаи мо, хирсак ба ман ба гулмоз, дод акаи думдароз. офарин. хуб боз якто дигар мехонед? боз аз Убай Раҷаб. куҷо рафтӣ Анварҷон? саҳро рафтам модарҷон. чаро рафтӣ Анварҷон? каҳ овардам модарҷон. каҳ чӣ лозим Анварҷон? ба гов диҳам модарҷон. гови алло шавад сер, намонад аз саҳро дер. хурма шавад пури шир, маска кунему фатир. кӣ мехӯрад Анварҷон? ману шумо модарҷон. Сумайябону, китобхонӣ ва аз ёд кардани шеър бароятон мушкилӣ пеш намеорад? Не, ба ман китобхонӣ ва шеърхонӣ мушкилӣ пеш намеорад. яъне шумо шеърхонӣ, китобхониро дӯст медоред? бале. дуруст, аҳсан. воқеан китобхонӣ инсонро ба роҳи дуруст раҳнамоӣ мекунад, ҳамин хел не? бале. офарин. Сумайябону, шумо ба ҳамсолони худ чӣ маслиҳат доданӣ ҳастед? маслиҳат доданиам ки онҳо китобҳоро бисёр хонанд ва шеърҳоро аз худ намоянд. агар танбалӣ кунанд, китоб нахонанд, онҳо низ нодон шуда мераванд. барои ҳамин мегӯянд ки вақте ки китоб хонӣ калиди дониш аст. ташаккур. воқеан китоб худ
کلید دانش است. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم که ما صحبتی داشتیم با اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است سمیه بانو و سمیه بانو را به این برنامه خوش آمدید میگیم و اینجا میرسیم به فرجام برنامه تا برنامه‌های دیگر خیر.